babon baraya. Widih, lumayan gede baraya. Lihat mukanya. Lihat airnya baraya. Ish, itu lihat airnya. Bergoyang baraya. Ihi. Inilah sensasinya baraya. Ish. Apa tenaganya? Aduh. Aing nepi ka ngadeg-deg kileungeun. Antara ngadeg-deg goblot jeung candahar gitu. Wah, dia narik ke akar baraya. Ish. Tarik tambang saya baraya. Idi, lihat kepalanya baraya.